Namar badon kibayo yuk nyang Jingpang COVID-19, bat bante lakam baka Jingpang kan Saphriang, u District Magistrate ke West Jante Hills, ha ke arpo khandai tarik ula penmi ya ke hukum ban penbena ya ke jaka kumki containment area ki badon hapo ke Shnong lat thalabo ke Caroline Colony, dongmi singi, lom parian, bat kamu salingkat kiban long kumki containment area nadu ke sitang sinya jong ke arpo khandai tarik. Hakalai pau tarik pan, u Deputy Commissioner ke West Jante Hills, u Garrett LNS Dykes, hadirin beulai kendu yaki wahe Shnong, jong ki sau Shnong, ulaong banamar ke jingkerpat jong ke COVID Management Committee, jong ke dong mi singi, belaya keren bat ya tai sani bha halur ke nikapang, ringkat lem bat ke Health Department, larai ban pengat syu ya ke dong mi singi haka containment area. Tanda kalian yang apa lah terbak ni, haduk nails ni till date, haduk kat sumut giwaya ya kah positif. Dah keren membekala arut ni, ni dah domisi kama arut, ni dah kaman around 18 haduk arpamut giwaya ya kah positif case. Di high risk contact kiwa butip yang doon negasi dan kalian yang ke health department jemut ko hak penting ni ketika area ni dan halor yang instruction dia ka orang pensuk ya ke department ke health yo cimbe ya ka tracing team dan kalian yang ke Shnong i hak yang manjur lang dia minta ketika kejut kuwan apa ke district lagi apa ke Shnong bertahu lagi. COVID-19 Management Committee yang ke Shnong, delek ko yang ke contact tracing. The chemi wa khat wingut di contact yang ke ni ke positif. Te hadin mari dep yo yang ni ki petut yang ki thausa yang ki ke Management Committee dapat chongga ki home quarantine. Naduk ke arah atrik haduk ke citrik ko yang ki apa IPIO yang kini ke COVID-19 Management Committee. The Martin inform me, executive sebagai Health Department, lomba ke Medical Officer in charge yang ke LUPC, Lasalbo Urban Primary Health Center. Next day, the one day have working sample gi, RT-PCR test, ya kini ki kat bingut. Hadir wadap kim, apa ki arah song ta dia ya report. Report man ko snasuk hakwa warok kini ki kat wingut ki kontak ka man negatif ki kat wo kena yi wida yi jingpur yang ni khniang covid apa ke yang ni lek ni wan jingjia yang si ye kini ki kat wingut pen chong chai home quarantine akam hukum yang kedor wa Shnong ni te hoi tok nu kan ka jingkhain containment area yang Shnong ni ni tok lembaga Jingsaphriang ni lembaga apa tu apa ke setri yang ka jingpet jingyo yang ka medical officer yang galas buat urban primary health center. Nama tim ini jingpur yang kes apa ini area di marjan yang ini nangbun. Kenang ini ukudok tak lekam jingpur yang ni kunyang. Kam ki ya contact tracing. Ketin sari boy lepas di yang ini le inong Shnong tu ki jing ku wajita ki buru. Kudang yo kenang yo man sponsor jing lai baik RT yang nek ki buru payung sem. Kut iya kinong Shnong ora yo man ki kerelang suruh waka district administration suruh waka health department kenang wo yo dule MK nai liang yang sarkar yang kita di MK mas Shnong hau lepas ki ke order le itu MK dapat district administration yang pendiam tanpa wi makna mut wahab yesu itu bác viên ke việc làm hệ Shnong này ông xếp như cái này rồi cũng mồi phải bảo và tổ raman là em kia trong cái đầu là khi lấy thali em cam đi tại là nhà bên này thì cái phải bảo và tổ buat nanti lấy pelihara jadi kita paham juga ye ruhat tanghap em penting klay uwi là đây yo dekat dengan semen buat gitu di jengkai hobi yang asam membuat kumpul segi
pralok Shnong tha la lai de ketik ruti kam ga containment la de pai ba lai ketik ruti kumat hadir habut ta ka ta ka public health la dam ka ta ka public health la compel ta habut yaki tu ki buffer la ni cluster untuk deki building dukat wiyu tu sebet containment kata kuat na pai ba strategi yang hab district ini cekmat